Kibor district ke West Giant Hills ciruk wakayung kerekam ke district social welfare East Giant Hills hak artrik uniu benai da wai ke benta wa ar ke nasyamuk Bharat Abhiyan yang ke Ministry of Social Justice and Empowerment ke Sarkar India ke watok ke thong kerekam ne benta upendu pendam ye di pen muai khamtam idrox i warakta chawa palat ya uwadi ya ke yung ke sem wa ke imlang sa lang warok kawi ya ke yalang wai pajba dapan man halat rembai dong wa community hall Waidawan waya ka da Menteri Kecnat Excise ke Sarkar Jela Kyrmen Shylla cirup emlang udisi ke East Giant Hills u Abilash Baranwal ke kong ar pasa District Social Welfare Officer West Giant Hills ki kena skor ki seny waper ke Tuber Bikers and Tour Association ki waya khmat chnong wa kiwi Kaanan ya Majumda Senior State Coordinator Ministry of Social Justice and Empowerment hawaklam ya Ahmad Ongo ya kanasya muk abhiyan dasdang hosnem arjar arpau haki aspa anya pau artli ki district keri hajrong gathong open sngau tho haki thau pure ki skur yema idrox wa kiwi ki jaj pen muain Welang ba ilai luti khana go wada khanjo hadu kam waprak lorngut ki bru kam te yuluti go sam chakmat daw ye chu open por ye sngau tho Wei ong harok ko wa ke East Giant Hill District da chim kam ko wi na ko bondo kita ki wachon ya ke imlang sa alang lang ba ingop hedi drugs. Wa additional SP ke East Giant Hills ubi jarwa hawa kalam khud u ye kre lang ki pajba khnang yo ye upendo pendam ye drugs ne bha duki pulit mye ki ule yi kentu harok ye ki pajba o chong chnong wo sendong bha ye ki bro wap sia wa mi ha po chnong ki wa wanra ibam idi Wei hawa yo kam kini to open tip wood chaki pulit Deiwa phone hau number EVR hewani por. Udisi ki East Giant Hills wan ongo wa bon ki wa mat ye drugs wa ki jaj di pen mu ai na ki daw wa per wa chem hai im tang mut wan wa deiwa le kam ni uman go kalat bo penwir i wani e ikho tang wanang pensi pethan go. Kyrmen Shylla wan hawa kalam pen sngau ye laluti ki katu kat ningut wa dangop he drugs ki wa timid hi u he wa da sngau tho chi sen da mat de u kala ne u unbiang chei im wa na chwa Wyrta yang ki le tbien no i ne daw wa chakta khana wa ul hi por wa dang lai pure da jan ngop u he drugs tang wa de wa tip u ye e i janjar wa mi na i drugs kam jo le wa tieñ burom ya ka bei upa ta laj u klemben uman Yuluti walang ba iyo alat kam kini ipen sngau tho dauman imento ye ki pajba hachwa o perchangi. Dayaro ule ye ki pulit ka anti narcotic task force yang ke East Giant Hills ki waman ipor da yo kem ki ye ki bru ki drugs walai luti lang ba ka jella ne bha kini hi ki jo wachim ka bu ye ki bru hapo ka jella yo dai drugs. Tang batang mangi ki police ngimla re manya khun ye kani. Tang mangi marwai ni numla. Bale ba ki khna school ki dan ni menta kasmi bale ba Kirang bar, kidon lang, kidon kumir, kidon lang. Namar bunyi habis suatu, batang na kajengnya tray lang. Only if we work together, we can fight against this menace. You cannot expect just one arm of the government, tang ki polisi bakin tray, kiway pada kin chuang all adat kem maki labya. Kamlong regumta. Mafi ikna school, mafi bedang pule, mafi fide galaway, mafi fide future jungi. Kat sabo fidon Fokus baik ya kajing rekod jong fi focus baik ya career jong fi nya chakman haba fi yo i ha kisnong ki thau jong fi kino ki breu ki bawan na ba kino ki breu ki ba fi mi tho ki breu ki ba fi yo i ki ba shwan kai ki bawan ra ki ki jingbang ki jingdi ki bamlong pentip ik police and that goes to everyone whether you are fide ki nang pasnong ne fide ki long kme ne Mangi polis ni kwa ba finyarap biangiro akajingya kaninga jingya trailang. Haba fiyo ihi kino ki batmai ki breu ki bawan snong ki bawan sa thamai ki ba fi mitho inform ki police. Ka toll free number jungi ka 112 ka batrikam by 24/7. Kano ko por fi call ka 112 we will be always be there when accept a call and always from the police station somebody will come and respond. So this message again we want to convey if we want a drug-free society. Ni kwa ba hakani ka khamtam ka East Giant Hills bangyo i ba bon ikna especially ki hapdeng kini ki kisnem ki ba hapdeng ka khatsan ba almusnem ki bon ha ki bangma bi drugs. Te kade ka kamram jongi ki ba he ban ensure ba ki khna hi ki numma ba kani ka jimpang. Kimde ban ngop hakani namar Sisi ni filang ngop kapa e apa hakan wan thai. Nagi sispa ngot ki bangop.
maybe tang san remote ki bala non thai takaraw if you're choosing drugs you're choosing death if you're choosing drugs fi jet ya ka jingyap ya ka career jong fi ka jingyap ya ka education jong fi ka jingyap ya ka no ka job opportunity that you have in the future what jet ya ka drugs okay say no to drugs say yes to life we want East Janta Hills to be a model district for the entire state as well as for the entire country. If ever you need any help, the police is always there to help. And of course, we have so many members here, Madam Patlam, who's always there to help anytime that you need. Ongkama Kyrmen, teiñ ukana lani awareness chapang drugs, ni bah bonsen ikana kwa tip kala wa kamnu te drugs, kamnu experience eu to try chisen. Tadi yubi, das nyawa bila, bat ngajon jangan po East Janta the bon bahagi family ki buda mat ya kini kecing wa pi de yubi di kemat bila, wa madangat ki, yede ki one pai yang cakap normal life. Ni bah we were yo perlok we jan ba. We share the same birthday. Kucuk kusing khang au tu perlok. Hakar tau dang kian umpu yo lip house dem dayap. Hai por modang like class. Tu perlok khana nga to he tried it. The try with the drugs. The khana story yo nga. Siang suk bahu up kita story. Tahadin mendekli pang kita oh listening thia. Listening do thia oh mendecium with the drugs. Iba ke first time biang the khana us phang kita ki jinglai ti biang us phang drugs the hete por kani realize o tang o hete por men sa thu ngada man kam khana school hete por dang lai class kwa uptip phang the drugs tang man ti bo to on pia em ki jing e hete wa habduk thia des gi te ni tip chin chasa then next he realize on ko tu ki jing te ni ki be ki pa ki jing hikai ni ki he to ko ba kadawang light on the drugs to ketika jingten ki wahayung sem bat kam chula ki chumaya ni do yo lade em le ki perlok yang nga ki wayo kham tam ki wahayung kim to drugs nang kiat di ye kiat chisen wo yo nga wadang ye chang ba ye ni chno yo nga him khana pti jo ipi tang wada yaw pli ni ba wa yo le se se ki wahayung ute wo yo i he por wa manu wa cha wa man adiko naga jingdi kiat de poi no por wo boy wo chakri hat center Mandala curi ham hate for the UA yang kekiat. DPO and give awareness to those users also. Doa kana kelai ki untuk kekiat mohoi ba. Ida kemen mai orang negara Yugosem. Boni mo yang ikat tumpu do. Mandemi kita chisnem mem kata yang kekiat. Mem dong kata. Tekai kata hi berpoyo hado chimbiang sedang dikiat YouTube ki problem ki per choose to ke jingdi biang to solution di benta kita ki problems yo man hanyong sem ladi bukilok ki jot sedang biang dikiat kan ni uto wo yo nga tu dadap ko wa ars dem hapo hawa hani wo de yap em de churui ladi to ke solution de wo dikiat nga oi pi uto wo yo ikan ni le churui yo em hanri to mem solution ya kita ki problems yang untuk kiat ke solution handai ke jing ya pensnyal thu ibi ke to ke solution ladi mani kam te ngau bi yiu lai ti isau si ong wa naga jung ke sem yang idio umat kam kita handai ke pat ibi kam tam ki kon karo wa ham try perchang ham man kam te ma Kyrmen le wa mud perchang handai de jing tin ya ki be ki pa damu handai man kam pi kam te kon karo wa siang thu ya ke jing bat maya ya ke do ya ladi but maya ya society now when you give your life nikini waro em kam ho sang thu bi wa kani ki chikim ngam bi yoi man go chikim ko khian ba ille open si ye ka pen em kam ye ka wonne ka sning asam komen ba oi bi de perdi waro kenong klam de snyau ki yu em kam ye in ye ngai bi hare nga saliu do yo suresh lamare wa not ye ngangai jat perdi yung ila di amodi biri la iburi ki be ki pai jadi kiat uthani sang tho bam khanai dong phana mande adik bom ji de buri mi padba tetip ki haju sen resolution o the light o na te chingdi kham tam yo drugs but ki bi tuan ki substance ki bo pero ye nyo hakmat yo ngai pi claim em ngate wo mem soromo hade ki jingwan ki yo to kunuksa but
keluti ke bahaya jangai pipo penyu atau hawa mani kita ki wacang mo bahagani ye cuma kenang go yo kecing yada udah yo kecing yada ngau dua ini betul yang pi Suresh wa kecing lain ti yang pi lamba yang pi umat ke awareness bagi kecing betip yang ikon yang i kamtam ke East Giant Hills wa ulat pi mohon dia dong yang pi choto chaga penem kam yang ni substance ni bah 99% ngayo batip yo le wom yi di QA yo ni kami jindi promoai drug malo amatoi drug will delete you from the world drugs malo ja isi benar TV utlan drugs malo outlan or bom hangawadi bom whole family bom ilang ijor bom yuhi khan or malo outlan di isi benar te utlan sabhai te drug ta kam juga especially student after lang drug le no to any drug any addiction no to drug ini